Buongiorno sedus. Uei dins aquel video anam aprendre a fa de multiplicacions sen pausa de calcul. Dungos anam aprendre a fa de multiplicacions en lignos. E las multiplicacions en ligno se podun appelar també de multiplicacions en rectangle. Se prenem lo calcul 37 cop 5 e que lo volem fa en ligno sen pausa. Podem imaginar un rectangle de 5 lignos identicos de 37 casos caduno. Lo 37 indica donc le nombre de casos que hi ha dins lo costat lo mai long e lo 5 indica le nombre de casos que hi ha sul costat lo plus curt. 37, como és un gros nombre, l'anam retallar en 30 e 7. Duncos, nostre rectangle serà retallat en 2 en faig, un de 5 lignos de 30 case e poi un picciu a la fi de 5 lignos també, mas de 7 casos. Como hai dit que calio imaginar aquest rectangle, plasegur anam pas dissenyar totes les casos per les comptar uno per uno, mas anam utilitzar lo calcul. Donc podem traçar un rectangle sen casos de dins, just en imaginant lo nombre de casos que hi hauria, dispausar los nombres com us ho faig aquí, e poi podem cruzar los nombres dins cada caso. Ici abbiam obtingut un rectangle de 2 casos. Dins la première, mettem lo 30 et lo 5 e calcularem 30 cop 5 per saber lo nombre de pitjor casos que hi hauria dins aquest rectangle. E dins lo pitjor rectangle de la fi, calcularem 7 cop 5 per saber lo nombre de casos que hi hauria dins aquest pitjor rectangle. 30 cop 5 és qui, com que abbiam après a fa la setmana passada, és una operació amb un 0, pausa pas de problema de lo calcular de cap. Mettem lo 0 del 30 a la fi e poi 3 cop 5 fa 15, donc fa 150. E poi 7 cop 5 és dins la taula de Pythagore, donc aquò també és sen problema. Fa 35. Donc, dins lo grand rectangle, hi ha 150 cases e 35 casos. Suffis ara d'ajustar los dos per saber quand hi ha de casos en tot. E en tot n'hi ha 185. Baqui donc os nostre calcul 37 cop 5 égale 185. Baqui lo sedus ara amb de calculs e multiplicació les podem fer en línia en fazent de pitjor rectangle sul casern de brullo. És tot per uei.